omurimo gwo kwombeka ekisiika okwetorera eishomero rya Ntare ekyoburingwa bwa kilomita 2.9 kitongozibwa RCC wa MBARARA City Lieutenant Colonel James Mwesigye. Ogu yasiima omurimo guriyo niguza kukorwa bwo kurinda abeegi n'okunyweza ebyokwerinda eishomero eri. Eishomero eri n'abaana abarengera omu 20 so nibenda kuba protected at least by defense. N'ekindi nikireetera abaana discipline kugira ngu bagire byari guided discipline yo kugira ngu buri mwana tiyashorera aho yayendera. Embeera yese ehindukire, high crime rate eyeyongire, abana butwabe twine tubahata butwine kandi tutekwa kuprotectinga abana bitu abantu ahera okwe abinazi babibingi so nishemererwa kugira ngo erizoba twagira ground breaking ukombeka perimeter work kuri ishomero rya Ntare School Saulo Rwampororo nagira ngu ishomero ritiro niteganisibwa abashuma kandi ngu hati batandikira no kutina habwe bikorwa byabazahambuki abarukutahirira amashomero mu Uganda. Twenda yambe abantu abo kutura muri Ntare yona mu bintu byo kwerinda bya security no mayaro mu butahiriza turi hagati town kandi n'abashumashuma bo kutaho mu ishomero. The school has since become big. We used to be 650 students, now we are 2,000 plus. Therefore, it needs physical control of the movement of the big population to assist the teachers and headmaster to be able to monitor the movement of the young boys. Chairman w'abashomero Ntare School yarabura abakuru b'ishomero eri obutari baterera bugabe bw'abeegi obwo barukusiba bakomiro mu ishomero. Abo kwa twantukireba abana b'abantu bari mu mashomero turi makerera abana b'abantu bari mu mashomero gataruka freedom bakabasiskara bakuzira so ntushaba ngo kikomera yesi kizeho kirinda abana bitu kunka abana babone akaire kuku enjoying some freedoms. Omwaka oguhwire Ntare School ekabyara za CCTV kamera zo mu ishomero okongera kunyweza byokwerinda. Gasha kweri yasuru tuguse.